ngiriste y'abashimuswe mu gihugu cya Uganda. Hari kapitene Leya Kizungu yishwe 2008, kapitene Tega Franka yishwe 2009, Yusufu Ndayishimiye yashimuswe 2009, Yusufu Nengingoma yashimuswe 2009, Shanani Ndayimana nawe washimuswe 2009, Depite Munyaneza Ronari wishwe 2021, Eric Niyonzima yishwe 2010, Yohani Nkundabazungu yashimuswe 2010, Charles Ingabire w'umunyamakuru yishwe 2011, Jerome Ndagijimana yishwe 2012, Seriza Dominique Nsabagasani yishwe 2012, Emerita Munkunda yishwe 2012, Major Alphonse Bicamumaka yishwe 2012, Augustin Nyinwaya yishwe 2012, Alphonse Rwamucyo yishwe 2012, Charles Ndikuyeze yishwe 2012, Godefroid Ndambaje yishwe 2012, Edward Sankara yishwe 2012, Apollinaire Kayibanda yishwe 2012, Valens Muvunyi yaraburiwe irengero 2012, Alphonse Kagwene aburiwe irengero 2012, Joseph Roro Mukobwa yashimuswe 2012, Joe Ndayishimiye ashimutwe 2012, Emmanuel Nkubana umunyarwanda ufite ubwenegihugu bw'Ububiligi nawe yashimuswe 2012, Captain Charles Sibo yashimuswe 2012, Asumaya Mukamana ashimutwe 2012, Aminadabu Ndayambaje ashimutwe 2013, Emmanuel Ntabana yishwe 2012, Patrick Rukundo Ngabonziza yicwa 2013, Serija Joseph Ndayishimiye bita Kamarade ashimutwe 2012, Pascal Manirakiza yashimuswe 2013, Delphine Nirere ashimutwe 2013, Eric Rugasura yashimuswe 2013, Sergeant Emile Gafirita yishwe 2013, Lieutenant Yoel Mutabazi yashimuswe 2013, Serija Karosi Nosa yashimuswe 2013, Bosco Adamu Ndahiro yashimuswe yicwa 2013, Jackson Karemera ashimutirwa Uganda 2013, Captain Augustin Mushimimana yishwe 2014, Majoro Emmanuel Bunyaruguru yari avuye mu gihugu cya Norvege nawe yishwe 2014, Pastor Enoch Ategeka yicwa 2014, Benoit Nizeyimana yicwa 2014, Kadogo Mugisha yicwa 2014, Olivier Tsebakara yicwa 2014, Claude Ndeze yicwa 2014, Rashid Mupenzi yashimuswe 2014, Emmanuel Munezero ashimutwe 2014, Kayima Kubwimana yicwa 2015, Emmanuel Bihoyiki yicwa 2015, Gendarme Rwema w'umunyekongo Munyamurenge yashimuswe 2015, Bernard Bizimana ashimutwe 2015, Anatari Kamire ashimutwe 2015, Protais Bigirimfura ashimutwe 2015. Impunzi 20 zarasiwe mu nkambi na Kivare nyuma yaho Protais Musoni yegeranyije IGP Kari Kayihura ne IGP Gasana Emmanuel Rurayi kw'impunzi izanga gutaha izarishwa ku mugaragaro. Nyuma yaho impunzi 20 ziciwe ku mugaragaro, impunzi 3000 zahise zipakirwa amakamyo zicyurwa mu Rwanda. Abarokotse ubwicanyi bwakorewe Gicumbi bongeye guhunga batanga ubuhamya, naho imirambo yanazwe mu cyobo rusange. Abasirikare 26 barwanye intambara ya Kisangani bahungira Uganda kurikiranyweho baricwa ndetse barundwa mu byobo rusange kirahitwa Kiryandongo. Naho impunzi zigizwe n'abana n'abagore bahunze intambara mu bice bya Rubero uko ari 23 bakuwe muri kuri Old Kampala Police isami ry'impunzi bagashyikirizwa Generali Mugambanyi Frank. Nta numwe wagejejwe mu Rwanda bishwe bashinjwa kuba abarwanyi b'umutwe wa FDLR mu 2010 muri Uganda ku mabwiriza ya IGP Kare Kayihura. Abo bose bishwe abandi bagashimutwa barimo Paul Rusesabagina wazanywe mu Rwanda akaza gufatirwa n'inkiko z'icyo gihugu, yaje gukurikiranwa mu biganiro byabereye mu gihugu cya Katari. Cya gifungo cy'imyaka 25 kigijweyo, arafungurwa asubizwa mu gihugu cya Amerika nyuma yo gushyira igitutu cy'amahanga kuri leta y'u Rwanda. Ubu Ingabire Victoire Muhoza niwe urimo kwibasirwa, ariko leta yibeshya ko ibihe bikiri bya bindi. Amahanga yose yahagurukiye leta ya Kigali, aho isi yose itangiye kwirebera neza kwinyuma y'ishusho nziza yatakaga icyo gihugu yamaze imyaka irisha yari ishingiye ku kinyoma. Ubwicanyi bwakorewe muri Kongo bwagaragaje ko iyo leta y'abicanyi babigize umwuga, ubujura n'ubusahuzi bw'amabuye y'agaciro, inkunga iterwa imitwe yitwaje intwaro y'inyeshyamba za M23 ndetse no kwikubira umutungo w'igihugu mu maboko y'abasirikare byerekanye imikorere y'iyo leta.
ibinyamakuru by'isi yose byamaze imyaka myinshi bisingiza leta Kagame, ubu byatangiye kuvuga, amajwi yatangiye kumvikana hirya no hino, ndetse no muri Afurika batangiye kwamagana igitugu cy'iyo leta mu kimwaro gikomeye cyo gutakaza izina ry'ubuhangange bahoranye. Kagame akaba atangiye kwitega imitego, nawe Ingabire akaba ariwe wa nyuma mu gucecekesha abatavuga rumwe na leta ye, agira ngo arebe ko ubutegetsi ko bwarangije guhirima butera kabiri. Ubu buryo rero Kagame yakoresheje bukaba ahubwo burushaho kuzonga ingoma ye imaze kugera mu marembera. Ingabire Victoire ntabwo ari wenyine, ari kumwe na miliyoni z'abanyarwanda barambuye iterabwoba, ikinyoma, guhunga igihugu gakondo yabo basaba ubwisanzure. Muri Kongo amahano arimo gukorerwa bene gihugu akaba afitanye isano n'ibi byose murimo kubona bibera mu Rwanda. Gutsindwa kwa hato na hato kw'inyeshyamba za M23 bikeshwa ubutwari bw'ingabo z'icyo gihugu FARDC na Wazalendo byabaye imwe mu mpamvu yo gutsindwa kwa Kagame mu karere. Bukavu na Goma izo nyeshyamba zikaba zikomeje guhanyanyaza, naho umwuka w'intambara i Kigali ukaba urimo gututumba uko bwije n'uko bukeye. Tshisekedi yabashije kuzahura politiki y'ububanyi n'amahanga ishingiye kuri diplomasi. Washington, Brussels ndetse na Londres kera byahoze bibanye neza n'u Rwanda, bikaba bidacana uwaka n'iyo leta. Ibi byose rero byacanye ubufatanye mu bya gisirikare, konti z'abategetsi b'iyo leta zose zikaba zarafatiriwe, ndetse abayobozi ba hafi ya Kagame bakaba barafatiwe ibihano. Ibyo byose rero akaba arizo ngaruka igihugu gitangiye kwigaraguramo. Kagame azi neza ko imvururu zishobora guturuka mu kantu gatoya nk'ako guhumbya abenegihugu bakamurikira mu mihanda guhirika iyo leta. Akaba ariyo mpamvu leta irimo gukora ibishoboka byose ngo icecekeshe amajwi yose y'impinduka mu gihugu ikoresheje ubugome, ikibagirwa ko rubanda imaze kurambirwa no kwitegura guhagurukira rimwe ngo birwaneho. Cyane ko Ingabire Victoire atari umwanzi w'igihugu, ahubwo ni umuzarendo udashaka kwihorera, ahubwo uharanira ko habaho ubutabera bwunga. Ingabire ntashaka amacakubiri, ahubwo ahiririmbanira ubwiyunge nyakuri, ariyo byiringiro by'u Rwanda rw'ejo hazaza. Kagame atifuza na gatoya u Rwanda w'ubutegetsi bw'abaturage butangwa n'abaturage kandi bugakorera ku nyungu z'abaturage. U Rwanda ruriho n'abenegihugu barwo uko bakabaye, aho Abahutu, Abatutsi ndetse n'Abatwa bazabana mu gihugu bumva baresha n'undi uburenganzira bw'ibanze, ndetse bakubahana imbere y'amategeko. Icyo rero akaba ari cyo gikomeye guteza Kagame ubwoba. Ntabwo rero imbuga Victoire akoresha zikurikirwa na benshi aricyo kibazo, ahubwo nta nubwo ari n'inyigisho avugira kuri iyo mihanda, ahubwo ni icyerekezo yifuzamo kuyobora u Rwanda n'abenegihugu barwo. Aharanira amahoro n'ukuri, icyerekezo gihuriza abenegihugu hamwe ndetse no gukurura amahanga kuza kureba uko igihugu kirimo kwiyubaka, aho mu mboni ye yiyemeza gusezerera leta y'i Kigali ategekesha igitugu ku ngufu z'imbunda n'ubusahuzi budatinya kwica uwo ari we wese utitegura kuyoboka iyo leta itegekesha iterabwoba. Igihe kirageze ko rubanda mu moko yose bahaguruka. Niba leta ya Kagame yaramuka ifunze ikanica Ingabire muri gereza, bidakwiye kwihanganirwa ukundi. Intambara izaba itangiye ku baturage bakunze kugaragaza ko barambuye na leta ya Kagame. Ntibikwiye rero gufatwa nk'umwicanyi bibasira abanyapolitike, ahubwo ni intambara yeruye y'amateka yaranze akahise. Amateka afite ibyo twanyuzemo atwibutsa intambara ku bari n'abategarugori bifuza imiyoborere myiza. Iyo akaba ariyo mpamvu duhamagarira amahanga gutabara, ndetse buri wese akavuza impanda yo gukiza amagara ya Ingabire Victoire ari mu mazi abira. Abanyamakuru nimuhaguruke mukore kuri iyi nkuru mwerekana icyo leta ikurikiraniyeho Ingabire Victoire kimenyekanye kijye hanze, isi yose ibimenye. Abahagarariye ibihugu byabo bahaguruke bange rino terabwoba. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu mpuzamahanga nayo imanuke gukurikirana ikibazo cya Victoire Ingabire. Inteko z'ibihugu by'amahanga bahamagaza abahagarariye u Rwanda ndetse n'abanyarwanda aho turi hose, duhaguruke dukora imyigaragambyo, dusobanure, twamagane, ari nako dusaba ko Ingabire Victoire Umuhoza yacungirwa umutekano we. Dushyire hamwe imbaraga zacu, dukore urukuta rw'ubufatanye, tugaragariza amahanga ko dukeneye kuba mu gihugu ntawe uhutaje undi cyangwa ngo amusuzugure yitwaje umwanya cyangwa n'icyo ari cyo. Kagame rero agomba kumenya ko isi irimo kwitegereza ibyo arimo gukorera rubanda rugufi mu gihugu, kandi ko ifatwa rya Victoire Ingabire Umuhoza igihugu kigiye kwandika amateka mashya mu buryo butazibagirana, mu rwego rwo gushyira iherezo ku muco mubi wo kudahana ubugizi bwa nabi waranze leta ye. Ntidukwiye kuguma guceceka no gucecekeshwa.
leta ya Kongo kandi ikaba igomba kwitonda cyane kuko birimo kuba mu kurwana ndetse no bifite ingaruka ku birimo kubera muri Kongo y'Iburasirazuba. Rero leta irimo guhirima nimbi cyane, ishobora kugaba ibitero simusiga by'ubwiyahuzi bashaka impamvu iyo ari yo yose y'inzitwazo, bagatangira ubwicanyi bubi cyane butigeze bubaho bagamije kurangaza abaturage ndetse n'amahanga. Leta ya Kongo ntabwo ikiri ya yindi, Tshisekedi ntateze guhinduka na gatoya ku mugambi n'intego yiyemeje, aho FARDC na Wazalendo biteguye kurwanira ubusugire bw'igihugu cyabo ku kiguzi icyo ari cyo cyose kirimo no kumenera gakondo yabo amaraso. Abanyekongo rero bamaze gukanguka, naho isaha y'ubutabera bw'ababo bishwe na Kagame nayo ikaba isohoye. Abo bose bishwe abandi bagashimutwa barimo Paul Rusesabagina yazanywe mu Rwanda akaza gukatirwa n'inkiko z'icyo gihugu, yaje gukurikiranirwa mu birwaniro byabereye mu gihugu cya Katari, cya gifungo cy'imyaka 25 kigijweyo, arafungurwa asubizwa mu gihugu cya Amerika nyuma yo gushyirwa igitutu cy'amahanga kuri leta y'u Rwanda. Ubu Ingabire Victoire Muhoza niwe urimo kwibasirwa. Iyo leta rero yibeshya ko ibihe bikiri bya bindi, amahanga yose yahagurukiye leta ya Kigali, aho isi yose itangiye kwirebera neza ko inyuma y'amashusho nziza yatakaga icyo gihugu yamaze imyaka irisha yari ishingiye ku kinyoma. Ubwicanyi bwakorerwaga Kongo bwagaragaje ko iyo leta y'abicanyi babigize umwuga, ubujura n'ubusabuzi bw'amabuye y'agaciro, itera imitwe y'inyeshyamba ya M23 ndetse no kwikubira umutungo w'igihugu mu maboko y'abasirikare bwerekanye imikorere y'iyo leta. Ibinyamakuru by'isi yose bimaze imyaka myinshi bisingiza leta Kagame, ubu byatangiye kuvuga. Amajwi yatangiye kumvikana hirya no hino ndetse no muri Afurika batangiye kwamagana igitugu cy'iyo leta. Mu kimwaro gikomeye rero cyo gutakaza izina n'ubuhangange bahoranye, Kagame akaba atangiye kwitega imitego, nayo Ingabire Victoire akaba ari we wa nyuma mu gucecekesha abatavuga rumwe na leta ye, agira ngo arebe ko ubutegetsi bwe bwarangije guhirima butera kabiri. Ubu buryo Kagame yakoresheje bukaba ahubwo burushaho gusonga ingoma ye igeze mu marembera. Ingabire Victoire ntabwo ari wenyine, ari kumwe na miliyoni z'abanyarwanda barambuye iterabwoba, barambuye ikinyoma, barambuye guhunga igihugu gakondo yabo, basaba ubwisanzure. Muri Kongo amahano arimo gukorerwa bene igihugu akaba afitanye isano n'ibi byose murimo kubona bibera mu Rwanda. Gutsindwa kwa hato na hato kw'inyeshyamba za M23 bikeshwa ubutwari bw'ingabo z'icyo gihugu FARDC na Wazalendo byabaye imwe mu mpamvu yo gutsindwa kwa Kagame mu karere. Bukavu na Goma izo nyeshyamba zikaba zikomeza guhanyanyaza, naho umwuka w'intambara i Kigali ukaba urimo gututumba. Tshisekedi yabashije kuzahura politike y'ububanyi n'amahanga ishingiye kuri diplomasi. Washington, Brussels ndetse na Londres bikaba byahoze bibanye neza n'u Rwanda, bikaba bidacana uwaka n'iyo leta. Ibyo byose byacanye ubufatanye mu bya gisirikare, konti z'abategetsi b'iyo leta zose zikaba zarafatiwe ndetse abayobozi ba hafi ya Kagame bakaba barafatiwe ibihano. Ibyo byose akaba arizo ngaruka igihugu gitangiye kwigaraguramo. Kagame azi neza ko imvururu zishobora guturuka ku kantu gato nk'ako guhumbya abenegihugu bakamanukira mu mihanda guhirika iyo leta. Akaba ariyo mpamvu leta irimo gukora ibishoboka byose ngo icecekeshe amajwi yose y'impinduka mu gihugu, ikoresheje ubugome, ikibagirwa yuko rubanda imaze kurambirwa no kwitegura guhagurukira rimwe ngo birwaneho, cyane cyane ko Ingabire Victoire atari umwanzi w'igihugu, ahubwo ni umuzalendo udashaka kwihorera, ahubwo uharanira ko habaho ubutabera bwunga. Ingabire ntashaka amacakubiri, ahubwo ahiririmbanira ubwiyunge nyakuri, ariyo byiringiro by'u Rwanda rw'ejo hazaza Kagame atifuza na gatoya. U Rwanda aho ubutegetsi bw'abaturage butangwa n'abaturage kandi bugakorera mu nyungu z'abaturage, u Rwanda ruhuriweho n'abenegihugu barwo uko bakabaye, ari Abahutu, Abatutsi ndetse n'Abatwa, bazabana mu gihugu burundu banganya uburenganzira bw'ibanze ndetse bakubahana imbere y'amategeko. Iki akaba aricyo gikomeje gutera ubwoba leta y'u Rwanda. Ntabwo ari imbaga cyangwa se zino mbuga zikurikiranwa na benshi, ntabwo ari inyigisho avugira kuri izo mbuga, ahubwo n'icyerekezo yifuzamo kuyobora u Rwanda n'abenegihugu bacyo, aharanira amahoro n'ukuri, icyerekezo gihuriza abenegihugu hamwe ndetse no gukurura amahanga kuza kureba uko igihugu kirimo kwiyubaka, aho imboniye yiyemera gusezerera leta itegekesha igitugu, ingufu z'imbunda n'ubusahuzi bidatinze, kwica uwo ari we wese atiteguye kuyoboka iyo leta ikikorera ku itegeko ry'iterabwoba. Igihe kirageze rero ko rubanda mu moko yose bahaguruka. Niba leta ya Kagame yaramuka ifunze ikanica Ingabire muri gereza, bidakwiye kwihanganirwa ukundi. Intambara izaba itangiye ku baturage ku mugaragaro,
bakunze kugaragaza ko barambiwe leta ya Kagame. Ntibikwiye rero gufatwa nk'umwicanyi bibasira abanyapolitike, ahubwo ari intambara yeruye y'amateka yaranze akahise, amateka afite ibyo twanyuzemo atwibutsa intambara ku bari n'abategarugori bifuza imiyoborere myiza ya Afurika. Iyo rero akaba ariyo mpamvu duhamaganya amahanga gutabara, ndetse buri wese akavuza impanda yo gukiza amagara ya Victoire Ingabire ari mu mazi abira. Abanyamakuru nimuhaguruke mukore kuri iyi nkuru, mwerekane icyo leta ikurikiranyeho Ingabire Victoire kimenyekanishwa isi yose. Abahagarariye ibihugu byabo bahaguruke bange rino terabwoba, imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu mpuzamahanga imanuke gukurikirana ikibazo cya Victoire Ingabire. Inteko z'ibihugu by'amahanga bahamagare abahagarariye u Rwanda ndetse n'abanyarwanda aho turi hose, duhaguruke dukore imyigaragambyo, dusobanure, twamagane, ari nako dusaba ko Ingabire Victoire Umuhoza yacungirwa umutekano we. Dushyire hamwe imbaraga zacu, dukore urukuta rw'ubufatanye, tugaragariza amahanga ko dukeneye kuba mu gihugu ntawe uhutaje undi cyangwa ngo bamusuzugure yitwaje umwanya arimo n'icyo ari cyo. Kagame agomba kumenya ko isi irimo kwitegereza ibyo arimo gukorera rubanda rugufi mu gihugu, kandi ko ifatwa rya Victoire Ingabire igihugu kigiye kwandika amateka mashya mu buryo butazibagirana, mu rwego rwo gushyira iherezo ku muco mubi wo kudahana ubugizi bwa nabi waranze leta ye. Ntidukwiye kuguma guceceka. Leta ya Kongo kandi ikaba igomba kwitonda cyane, kuko ibirimo kuba arimo mu Rwanda ubu ngubu bifite ingaruka ku birimo kubera muri Kongo Burasirazuba. Leta irimo guhirima nimbi cyane, ishobora kugaba ibitero simusiga ku bwiyahuzi bashaka impamvu iyo ari yo yose y'inzitwazo, bagatangiza ubwicanyi bubi cyane butigeze bubaho bugamije kurangaza abaturage ndetse n'amahanga. Leta ya Kongo ntabwo ikiri yayindi Tshisekedi nta ndetse guhinduka na gatoya ku mugambi n'intego yiyemeje, aho FARDC na Wazalendo biteguye kurwanira ubusugire bw'igihugu cyabo ku kiguzi icyo ari cyo cyose, kirimo no kumenera gakondo yabo amaraso. Abanyekongo bamaze gukanguka, naho isaha y'ubutabera bw'ababo bishwe na Kagame ikaba isohoye igihe cya none. Ikibazo cya Victoire Ingabire kikaba atari ikibazo cye, ahubwo ni intambara mu mugabane wa Afurika. Ese dukwiye kuguma kwihanganira mu gihe umunyagitugu arimo kutwicira abacu, arimo kutwicira inshuti, arimo kutwicira abavandimwe n'imirimbanyi bashira ku icumu turebera? Nimuze twanye agasuzuguro n'ibyaha leta y'u Rwanda ikorera imirimbanyi zagaragaje ko zifuza impinduka mu mahoro, no kugaragariza leta ndetse n'amahanga ko iyo ntambara ari iyacu, twese tugomba kuyirwanya. Ni intambara abana n'abategarugori ba Afurika basabwe gukenyera bakarwanirira ishyaka mugenzi wabo waharaniye kugeza ku buyobozi, nawe uhungabanyije nta n'uwateye ubwoba. Urugamba rero rw'urubyiruko runyotewe ejo hazaza h'u Rwanda rwiza rwuzuye umudendezo, ni urugamba rw'abenegihugu bose bafite inyota n'inzara ya demokarasi, ukuri n'ubutabera. Victoire Ingabire arasaba abanyekongo bugarijwe n'ibitero bagabwaho na leta y'u Rwanda kumutera ingabo mu bitugu. Ingabire arasaba abahutu n'abatutsi bumvishije ijwi rye ry'amahoro kumurwanirira mu kaga n'amakuba ubuzima bwe bugezemo. Ntashaka intambara ikomeza kumena amaraso y'abenegihugu, ahubwo Victoire Ingabire ni mushiki wacu, akaba umubyeyi wacu, akaba n'ijwi ry'abatagira kivurira, akaba afungungiye ibitekerezo byacu yaharaniye. Rero ntimwemere ko Kagame aducecekesha yica Ingabire Victoire. Nimuze duhaguruke, iyi ni isaha yo guhagarara ndetse no guharanira impinduramatwara nyayo twamaze igihe kinini cyane dutegereje. Ngiraje.